Ngatho muno ni undu wa gucoka comedian wi ngumo nene ugwitwo Muthee Ndegenye hatikaini na niwe weyumiria na akorwo akianika ndeto cia magigi imukorete ni undu wa kwihutithania na mundurume umwe uretu ati ari besha muno guku social media. Ndegenye arauga ati mundu uyu akoretwo akimutumira threats nyingi muno na kiundu kiumanite na ati besha ndaga kumutumira niguo ake nyumba yake kuria gicagi na nginyagia ati neguo akorwo agikoma nake na njira ya arume kwa arume. Undu Muthee Ndegenye augite we kurega neguo umucungireirie stress nyingi muno ici ciagikorwo igituma akinyio nginya thibitari. Karago Muraya Mentor and also a close friend wa Muthee Ndegenye has reacted to this whole situation ya Muthee Ndegenye makiria thutha wa situation ino gukorwo igitrend muno kuria akorwo akiandika thutha wa Ndegenye kuhanyukio thibitari akiuga ati not everyone is capable of handling social media pressures, it requires more grace. Akiuga speed recovery to Muthee Ndegenye na ake blogger wigatu gwitwo Mwangi Muthiora akorwo akiuga ati ni wega Ndegenye atunywo thimu kuona Ndegenye no kwi heart alai heart thutha wa gukorwo akianika messages ici aragikoretwo agitumirwo ni mundu uyu urakoretwo akimutumira nginya threats cia kumuruta moyo. Ndegenye ndakoretwo agikira uhoro wigie what has been happening to him, ni arega kugweta ritwa ria mundu ucio, but those who follow him on social media are clearly aware of who he is talking about. Akiuga mundu uyu arendaga monane kimwiri na njira ya arume eri, akiuga neguo kumutumira nguo ya makiria. Ni arakorirwo akiripoti page yake ya Facebook neguo ihigwo ati mundu uyu at some point atumire contribution ya ciringi 200,000 neguo Ndegenye ake nyumba agiakaga kuria gicagi. Akiuga ati it was just but a trap by this particular man. Enwere ndomereri iria Ndegenye agikorirwo agipost akiuga all I need is prayers, I wish I never met him, najua akona pesa mingi and he once told me da digana thake na mundu wina besha no ajurage. Agikorwo akiandika messages nyingi muno iria ironania ati nima situation ino ni kumukinyiti handu haceke muno, but netuona andu ta Karago Muraya and also blogger Mwangi Muthiora